possibilities. Amusamo akwaba atena se mba Coastal Television do we am Valentine. We am Valentine. Nti ochena be we bia mo hwehwe. Ochena be we bia mo hwehwe. Na Central Entertainment Show ya tiado na yanye oye production manager wo Coastal Television abon komode ochena Vals Day no yerokwande. Mama V akwaba. Yeah, I know. Yeah, I put me in. I'm beautiful. Na embi oda hena. Hey, why you home? It was why home. You work at oh, baby. ASORBA. Valentine. I work Valentine. It's accident. Valentine. Valentine. I mean, there. Valentine, I can, or ye obi, or ye impa. No, or ye saint, into a Saint Valentine. Oh, okay. Now, Brabon, young can the Ozanon quato ho, Emma Binum. Okay. Into share about Sabunuma Valentine, Uduha, Ubia she red. Red Ojina Homa. The Obizini Bujay and Ozanon quato ho. Ozama Ubi Afofer. Okay. It is Valentine, I is Ubi Nozanon quato ho. Emma Afofubi. Na dam a fashion bay. Emma Yeza Bapim say ya. Uduha Elso Yezbi. That's Valentine, my minimum honey. Not a Valentine or you been it. No. Now, why ye be why a dancewa? And they a bunusa, ye can. Not a patch of I see a baby. Nebusa and Venusa and so I can. But that's it. But Valentine Coastal Television. Coastal TV. Valentine, the action program, fair cry. Wow. When a bin sit na the tagan or ye love in the air or drop on from mem to yet to suffer beer. Na Zaya and Zoya in Joe whom paying there, and that they are Coastal TV Busian, yes, the NBBA could pay Kakondo. Zaya to Nizun or ye community connect on Yako community num, Bronunum. Na yenye amount for his zinkita home. Okay. Na ye be someone agent, be someone a crona whatsoman, impuntu some bibia be someone. Na ye and they could pay Kakumden. Yadzima, what open do with there? Kakum community na yaba and Kakum the one a yaban. Mutai on Kukwa. Sunday in the yabi at the chara or Valentine's Day. That's one now chnan, Mamutai on Kukwa. Ma Valentine, yung bezin pa na Coastal Television Valentine ya shishen. Oye KFC. KFC ya tizina KFC one son of papa. Obanis bana fem or varieties of meals wo ho. Nti one and was one time about Coastal Television. Na ochina Valentine's Day no. Ya call Kakumden. I want answer aka hon Yama on ticket and I am on code bido china when share hen or KFC ho. Na yen wins Valentine. Chinchin cry and so China Valentine's Day or your shunko. And see Coastal Televisions are yashe afa Valentine or when. It's a Damono no chede, sir, Yerekese yara, a chadin wichem, and there, Yerekese say, baby or wha, I hear so. Ashafoso binusu butume nye bi bibi obutum waya impempriale se wa bande ochena yenkwa nsu butum nye bi ana acha nasa oh acha zo on sign into bia orehwe hensisia no obutum afre na ya genizin na mmom ya zema awarfo into a couples day Valentine wow ya zema awarfo into awona ukun awona woyer obutum afre na ezudina ba yazo be she baby onke no mama eftefo hena hwafa a wo hwe henen en kanfo mo de da hmatofo no
ya de atum ahomotofo no odem aha ahomotofo no dem mpocho bo modern frɛ ahomotofo no wo screen no frɛ afresi siara ya de obotu mmom hye ne nso enwere ya nyi wo yedwuma enwere ya fra ya nyi wo yedwuma just awarfo usande achade wan ko tere mbaje ereba enye wodof ana no bi yo sereba yabaka nde enye wodof ana za ye enye ho kafo aha enye ho kafo na enye mbra nti odi ye hu love bet ebien adofo ebien aha nti ukun na eyer nti ye ebien onye single asam na ye kan wa oya odasam nti odoso za ye nyimen oya bonyi baka authentic ukun na yer eyer na kun aha nti ono na yer nti waze ahomachofo na to screen do ebetima phrases ya na yezo aka ho na ochena ho so achaze kasa KFC waze ma awarefon na won so abajewoze na za wa yinje yinde asoba woba ahona bibia ye live ya fan live kra nti ba anyi wokun ana anyi woyerba za ye betwa bia wombi Costa TV ye fine mo bia bebi obia wo hu KFC no ye Costa television mazan ba oye Val's Day no warbo ama ugaman na bebia man Ghana bebia can they say the world of endless possibilities. Costa television yes it's a we as fans are na baby obia ebom you sound live on Facebook you're live on YouTube it's what I fan na show here na enhu baby a show here bia na say be one friend on Facebook one friend or yeah digital edo na Facebook or the comments but there upload join KFC no so wa obutu wa ya na no say yimpa na warefa bocho fanizin mu aha nti comment section on Facebook npocho ebatum na as within atoho say warefa ono yabama akwanya ma abaka ochina dwumezino ho aha nti no che Facebook we ko na tonwo so for watch on Facebook pass bonus pass we a student pass we a student obi abawa pass we a student obi aba Facebook pass am ni pass bonus we a student man kan jamre uncle pass man kan uncle wa nti obi ba ha o fanizin mamu pass man kan uncle wa na mi mre we a student na wa adwene so nti boti biala ebepere ho de ebeye bi baby nti pass no kan famo but for couples oya wonderful onye a student oya di chef wa ababo nti pass but shena nkere ebokobi nti bu shafo enyi wonderful biara oye yinu betum at the commenting daba betum the commenting daba na ya share so commenting koye ya no kire ya do ruwa oye Val's Day num aha ya do ruwa oye Val's Day num na no na mu be type na me type no wie da eti mama bi enti ochina ebe time mberbe na yebehie mu wo oye KFC a ebe wakakaje ene podwe na ya podwe okay asoba ochina nyame ya adoma Costa television ebushia yeze na machines nyina wabo 12 na ye wo ho na ya hyehyɛ hene nzama nyina kama nti yamfa no fi 1 rekwan na ya start yetwa live coverage wow nti obi obaba ho bia dam time na chede ya hyehyɛ hene nzama nyina ewi a ya ko live aha nti ochina KFC ho bezidu papa ho bezidu nti obia da me yekan ebetum ya hwɛ hene Facebook a ebo hu ye no ho na ezo comment ne ba ya warfa for wozin fato sisi a ya hwɛ yetsa ha ya yeso ya hwɛ nti ochina KFC ho bezidu papa nti ka cho nua ka cho nya nko de ochina Costa television your own face your own voice butu kra owo oye KFC
KFC oben oya STC yard hon aha nti if you pay the junction a eretwam akọ UCC a KFC or left hon na abaka ebusua no ho ochina oya live coverage KFC stroke Coastal Television na yema Valentine's Day special aha enti me se bio de ya KFC dodo nara bia wa atenka Bamovi KFC apotro na jwone product bi da na papa nti ehwa the product mu na wo nzama pii wo ho or fries and chicken while jollof rice papa bi pa so chicken or burgers burgers no ya na nkofo on saskase burgers ni abade burger no right there bread round the bikase I was nam na nzama hihim to bo hwan da we ogina ho dey why kunkun nti ana oye KFC nti iba hwa ibo hu de nzama pawo baby nti bo modina na bra ochina na oso bohwe wenwam wow nti mepere KFC woni product no mama sedi bi mo jo yasa ke ba no good evening Good evening. Hello. Hello, good evening. Good evening. Good evening. No pocho men say we were TV num, say we were phone no kito num no pocho. Good evening. Pocho wuti na bia kesefi. Hello, good evening. Wuti na bia kesefi. Ya judo wuti na bia kesefi. Yo. Mami Abraham kasa. Coastal Television ayen for no wo. Baby said the Coastal Television. Yet won kapa Coastal Television ayen for no wo. Yedase yemi se bi o KFC ayemfa na no so wo KFC ayemfa na wo Bese mo mo boto producer bi we kasa ai na odu ko da mo producer you kasa no do code am but pocho for you papa wo voters ID card and Ghana card the man na onyo kasa ai eti ebusafo waso butu ba frɛ na yedi nkomo odon nkomo na answer na ebekɔ na de odan sembi eda ma wukun ana woye ma me weje da cha ntina yanse da yan ho ne pii no we did that until answer that on the pino until we saw to be some bit of afraid how much of which can do but what you said fra we TV no man share TV no na fe ya no te wo hu oye phone na okita wo no te wo but what you dey dem so ma we TV no volume no kofom on obobo ma etum ati nsama ya bakanie ma vi na wanu gwasam the KFC product KFC na mabubo bi no wo nzama pii ho izibana ahoro wo ho za bronyi fen assorted or dos araye nti ochina ho no baba no wuti be nkokwa ma wo hu nzama ana izibana KFC waye no ho oya ahomka papa oya ahomka un product ya ahomka papa nti wara ba onwa beje ho nti obetum afre na ezibi aka ho acheze no yenye numpo a oboso nya nti wotum afre won koda won fre na yemfa won kan ho atere kako no fu bebi a wo bani anachi numpo keps wo sire no obetum afre wow ebi se waso fre asa na ye de oye jubetino ye da be wi waso fre na yendim komo
achedi ebi a eja mo ti biara waso benya wodi mo china woda we di mu ye aha enti asoba mama fe ntwem prop na wota yam kokwa mo che wo baba ja chezon wo mo modin wondu ho by 12:30 okay aha 12:30 pe na wo ho ama ya hihye bibia na yim dey because ya zama wa ya presenter ama baba tere mam kan or live coverage aha nti baba TV do obia bo hu dey nde Valentine no aso ye person akwa KFC na ekezino nti na yaka dey enyu ho ka from brand na wa ya ho kan da mara maybe mother bom pe KFC ho KFC wo ba oye Central Region Cape Coast wo ba ye woni de ubo wo oye CCT okay Cape Coast University na da member na wo ho nti de yo ba ko homa na padisi wo KFC ramsa da KFC so ya ba de na eja da Korea pass by there so ya hwe ma KFC wo ye wo pia kire mama vi no kwa ni yankopɔ na nyim yanka na kwa akakete ma pepe na la wode baye choye no onye akokɔ na mgum nti ma wiri ya hey I'm telling you mama vi what se mudidi wo wona grounds wa anade me ye ba wo mental grounds na nti mgum yi ma se nti mgum yi ma se kwa mo nkɔfo mu da bae pepe brede bokoze because baye no ibi hu ado de cho baye baka wa fangwa ncho de na baye no do wota cheba no ma etu akokɔ dam no kakaba eto akokɔ no so nya ne akokɔ no se tuku na wa baye mo so twetwan slide before kan bia we twetwa baye no slide oda tuma no de oya kom kadodo eti ochede ebusia se emeye show KFC a nti wo ye baji ajemodo enko woda adoko so a ogbon kofo wa abo na wo KFC wo no ma abo yede ebusia American farmer meso ma wo budget tibia KFC bobo menye biedi na nchaye no bere yakọ KFC eza ye wiska oh brother to aginu na etipupo obidi KFC awunti na wobai KFC awunti na wobai tikakebe keto nse me ekowa ebi yon hu na nede pepe fefe da ma na apoge na ye ko Facebook kodo kodo chemnu bedu edu junior I say can I come with my girlfriend mama bi but I say me say oh come on I mean ya no me ya man ah yeah bedu junior yeah bedu adu junior yeah botum na wa ba osande aya nzama bebe wo ha jumedi pi wo ha ya oda ye involve youth no so because onwa so no be ochine wo be mpanyimfo nti asasina support ye won kan wa ya factor one this time imum ya factor one but say ye ba wie programming ye ba wie dam segment na say obiara mfadin bi ameya awo ye zo no baka ho all right awo fi biara meza ye zo no bedu adu junior bedu adu junior mama bi say awo wuta enkokwa osande ye sha si boyfriend mbom but you are the only person I be said the mass in you there and Pawonya be the cave separaco until your ticket has been given. Aha. Card. It's such a be sharing where caves are. Chamber Bedu Adu Junior me baby ewo aha anti test location mahin so that eba na yanso ya chede oyewara anada ma obia butu abara me Bedu Junior na reba sa na de Ghana card aka usana nshane so a na nkofo bi waye ho ade no wom ya den so ye pere ye chem ho ye fe ye pere ye yin KFC oda wenya ko start bi da ye nya ye pere ye che don mo biara no ye waso fa dem do na abra nti ma ma yibu kate bia ho
aha enya wo bia da so ba na mba hwe Facebook nti na o chena abela ame na wo fo bedu junior na abaji wi asa na bedu junior nso we se chiri abada ame na fo bedu it's bedu junior reporter let us know where you are calling from or bedia enye chat no na ya bon command hwe de bibiara boye kama orinchiri biara nkomotwetwe no baba ewie ye hwe production manager na ta yimbiri bebi wanam no wal enti ebemabi ye tsoda ye dzeba oye ewie no wo vast day no esha se de edi valentine no afide no afibe pa no de ubo okros afide de yansanante de ubo ni pi enti sunsun be no aba for some time now no yet a chocolate day nti chocolate day no baka da ono why main focus ayi na oye dem be ye ma chocolate day no be no mo me ntum nchira for now but in the Valentine's Day is in choyodo ana ye de bo odom nti ono awarefo na anka wonya baby a sabi akatena baby na wo befia na mo aka waza sodo na mbom na say mun was a chocolate day na chocolate day ni so na fa baby oye osande ya zerbo nyankasa him product no so hu dewul Ghana made chocolate no nya yen kokon na wadanda na nwa me nya chocolate nti nti oye na ya za bo hen Ghana product no so hu dewul nti ne fa baby chocolate no so ye nti se enya bibia mpo ama wodofo na ASORBA eto chocolate anya nketse ni bio ebu ha no so kakra na ezema wodofo a ebe oye dodo enya chocolate anu ma yedru ibi na za ma wodofo bi ma valentine na za man fefefio oya no so obaya hum ka papa aha nti ni na ye Valentine's Day chocolate day ye di ni na abom na ye ezi multi bia wa na kan wasam azebesa nti ano enyu twara na chede Valentine's Day chocolate day ni na yezi abewi oyo ochina nti ochina no da me yezi nkan abonde wurun KFC in collaboration with Coastal TV Valentine's Day special over KFC grounds or a live coverage or a live into obi obaba no bo de Coastal TV or your own face your own voice or no am da wa ma into waraba nyo eba warabo de Coastal Television na ya hihye gumezi kesa otedama KFC was sponsor madase na ansa na mbeja wo ma akono Central Entertainment Show yabotie no na mo mede masemi sebiru wo omampen gentleman mahama wakashefu gu aye Zambia masisi num nsam abeye piso Monday fugu no ba dendenden and pay nyabia bekeje oda mo kohwe fugu a what 500 Ghana cedi make say na nche or 350 ache do pada 400 omampen so kasem ya oka kasem wo Zambia onya 2 weeks in front of man yeko 2 weeks exactly 1 week pepe fugu asase no boye de mama vi zaman hu de nyane mani mu se bibi what is the word me peda minya word bi mo zaman se bibi enwo ko kasa na fi ebono rokoso nti sisia no momu na nti wobot so do mo bia tuma ato bia hye no sande ye na aye hye bia obayefe aha nti waza akọ parliament mpo de Wednesday bia enfa fugu ncha Ghana ha ncha oyefe obandama omde na ye wa kru bi so a often Friday way traditional way on ncha Fridays bia na hye wo UGTP ana wo etio tam kama menfui wa so honze what pam long sleeve ayefe pa aha nti fugu sha waza be nti onya adzebon na mmom nti wa mabonu ko fom ama yin na yetumi ya to bia nti oye but the American yare wi abi ke bi se bia wa akosu yi ono mom na oba ha wa wen kakra usande se pebi na mekoto sisi aza otare na bobaeza nti oda mo twa na ama ehum gum
ona e bia bokọ na ebo na abofom kakra aha nti oye dey ye promote hen made in Ghana nzama ma de menwa je ho pa traditional wear na azu me pepa aha nti ye basre dey isi so mampani menka na ni initiative ono na wakasha wo Zambia sisi enyu aba mo bi wa ya akona mo bia hye bi last Wednesday Parliament House no efe pa na wa efe bia hye bi mesafo no when na wo hye bi oya na oya ho kan papa nti abasre ona wo ton fugu ne dey wo mo mbra fom adwebre wo mo mbra fom na ina yentumi on Wednesday say na ya hye bi ya za corset na wa efe made in Ghana nti se yebisa na abohin chirem anade abohin kakra anna ma WhatsApp bade every Wednesday there so Friday we na no what's yense oye Africa another hene design atabiara na sisia wode Wednesday so wode abakan na wo abaye aha nti omampenja ndamani maama nemfayin ne fugu ne bi nti de mofugu na se ende ne bu aye denze atire na mamavi mentaso e benade pati na Ghana fo pati de bia mumma mun kanepo ya gidi ya huko nsehwemi wa ba fugu ne bi yede mamavi why we need to follow this. Or there is a now you share the trend now. Since for 2 weeks, Wednesday every 2 weeks are to you since almost this year was shown about them and them American one member from na be na to be. No the Wednesdays I share, no the Fridays I share traditional wear na kan. That's right. Ghana products, made in Ghana products. Nyanga sa hen memu nzama. I fair. Na yebo hu dawuru na sisi ara azibe sisi awa hwa no bo ma nde eyabe ekota mentuma ntema ya ntiape eba wancha papa o ma ne bo number fom na yento be ma odu Wednesday ya shebi ya za ba set ofe ma de me bia nchemehye wati aba hwa ho na wo ye ni ya baka ka jibi na ya sponsor enwa na wa sponsor Wednesday program no I say but modom eshuko modom eshuko aba be bi ne ya biro eya modom eshuko ma shisho na ye nya bi a che za ba set ayefe medasi mo bi nti enya enbire ye bede wase wo pass through there ochina Thursday amenyu baby a ochina ye Valentine ye bedin keko sa hade ambake sa eja ho keko sa ma ke sa eja ho ebusu aba besa se fere man fa facham e fere man fa facham beda mo aba na ya bobo oye medo abehye enkanu aha enwom onyende enkanu fiti otames besinde odonwo nwom no aha ma behye fefefe madam opa na eja wala so da check we have for you October Valentine as odo ma she said Valentine that is it fefe dem she said fefe dem anti the kofi boko musume yibiri na we share ochina you do kijina friend endo na ochine game na ya dedo bokokra enti mamavi na etere kan production manager Coastal Television wache ochine be eboko enti pochochina adomdom hina na yenhie wo oye KFC Pay Junction yes Pay Junction STC yard na nchara wope another CS SIC yeah SIC one bread no opposite pepepe no so ehona enti mpochewa ochina Cape Coastal Crowd Highway no do fitana pana kesi imbe ne di KFC ehwara na Thursday no Coastal Television ya bobo nti mu kwemi nya wejanka maduwa ejina da mejina do no mobbo wonyoma wabra ejei ena onye akaben wote fileti chinchimeze mensuro kra maduwa sheye kesi bra adechin bachi na yedida akebia no da chemudo abafo kitikeku
ASORBA KOFI ESSUMAN oyenda no ye wo no chena vast day see Mido, Gana Biana. I'm going to you about this. Every time I just say, baby, shit. Mangashi. Junior! I'm saying so enough for me, be no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. My wife. Down Yankanawa. Ah, Sister Cos. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. And LPG, let me see your hair.